bras fabricated. So sy sê die meter my skoene kan loop brother. Altyd dit aanpas. Die ding doen van die domste kak onder die son. En daai alles vir aandag. As ek sê my so ding, dan maak dit my moedskap sing piano. Maar dit hang af. Ek bly lank jas. Hulle sê hy's 'n voorbeeld van my tricks. So dat jy al die woorde agterop in so mantra. Trinity! Help! Sy vir my vertel. Hoe kom mal as dit sy net een phone call so maak dit ding sy hele reality sings. You first, Morpheus. Hy het my terwyl en nie tot en nie endorse destiny. Nie ek maak seker dat sy moet binne die Morpheus. Hy sê hy's 'n man van my Morpheus. Well, of the this is guaranteed to have Morpheus. En hy sê dat jy moet simpel is. Maar moet net die versinne sien. Because my gun will tell Father and Son and the Holy Spirit. I call this piece the Trinity. Madali. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Sal ek sê julle cruise loose. Al kom ek in meer kappe. Sal die Eagles en julle team in 'n gat voors van. Ek is gat voor van nou jy vat dit omdat hulle langer as my rep. As hulle nie tyd om die tyd te wys. Dis nice weer nou net op blok dat die ligs van. So moet 'n fokkie voor die ou blok tyd oor gee. Want ek was seker dat ek nie met 'n kalse fokkie. Van as ek kom by die smoke, hy as die niks 'n kanker stokkie. Force himself op die pop, claiming he just want to spark his skins. So I remember time when everything was jolly. They told me Keanu had the ability to shake a room, but he's been barking since. Or just come to the yard, come play your part. You can act hard if you wanna. Soos dit 'n dom lei wat vir jou kan consider great. Hy nou nog nie sy eie style nie. Hy kopie rappers van 'n oude blok se imitate. So jy sê jy het nie te foster. Dis skielik as hoe inclined homself te speel, even when they took on imposter. He trying so hard to be real that eventually Keanu just had to turn by. Off they got his nose spears, it just wasn't that same guy. Nowadays, as hy uit op die field zag, hier natlabber, die stuk gat is hoe met sy gat, he even became a butt brother. There's no way that you can say face the culture. The fuck you expect me to show grace to the culture, but he's a fucking disgrace to the culture.